дар шаҳри Исфара озмуни 100 ранги чакан бо иштироки дӯзандагону чеvaрони гулдаст баргузор гардид. ҳадафу мақсади баргузории озмун 100 ранги чакан яке аз тадбирҳои асили гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ буда, ҳадафи он баландбардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинаҳои миллию мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик мебошад. озмуни шаҳрӣ аз бахшҳои гуногун аз ҷумла намоиши либосҳои қадимаи чакан, намоиши либосҳои кӯдакона, намоиши либосҳои рӯзмарра, намоиши либосҳои маросимӣ ва идона, намоиши либосҳои расмӣ ва намоиши навъҳои гуногуни сӯзандозӣ иборат буда, аз ҷониби занону бонувон ва ҳунармандони Исфара пешниҳод карда шуд. Зикр бояд намуд, ки нигораҳои чакан яке аз сарватҳои бебаҳои зеҳнии мардуми тоҷик мебошад, ки дар миёни мардуми мо вуҷуд дошт, вале афзудану пурбор кардан ва ба арсаи байналмилалӣ баровардани он ба шарофати табъу завқи баланд, оянданигарии бохират ва меҳанпарастӣ беҳамтои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифтааст. Бояд тазаккур дод, ки дар ҷаласаи 13-уми Кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангӣ ғайримоддии ЮНЕСКО чакан ва ҳунари гулдӯзии тоҷикон бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ин созмон ба рӯйхати мероси фарҳанги ғайримоддии башарият расман ворид гардид, ки ин рӯйдод албатта муҷиби ифтихори мардуми сарбаланду фарҳангсолори тоҷик мебошад. با مقصد اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر اسفره فستیوال آزمون شهری 100 رنگی چکان برگزار گردید. فستیوال آزمون مخصوص با خاطر احیا نمودنی هنرهای مردمی از جمله چکان، گلدوزی، زردوزی و غیره می باشد. طوری که به هر یکی ما و شما معلوم است در دوران صاحب استقلالی کشور محض با تلاش و زحمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار نمودنی چنین آزمون‌ها برای مانده شده است که این از این به هر یکی ما ارج گذاشتن و احترام به فرهنگ ملی و احیای هنرهای مردمی خیلی هم شرایط مساوی فراهم آورد. در محفل 100 رنگی چکن دوزندگان ماهر نمودهای مختلفی طرز دوخت را پیشکش داشته با سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره قدردانی کرده شدند.